ويصير دي توالين تيكو 5 عاطو تورمرا تنومي دي تسقيتا كين كريتيكا غاد نهضر غف ودال نهار لو سبور. ماشا يتوحتم الحال فانا كيضرون هكا والسنه كي يتربعت لنا نحمل الجي اس كا يحتمل الحال اللي كنت كمال نخدم تسلط لون كيضرون اذا شكاد نوصل كذي كاين ازوف لك كمال. Azul Rachid, Azul écran de Touran et surtout et les supporters de la GSK. كمال تخصي كان مزوانو تفضل كي يعني فيك تنظن تربعتني قلنا مجال تنمهلا على الديريكسيون نتو جي اس كا تشمت كثير قلنا داغن وثقا تقلع ذاك توكس اللي توكس سلوايا كي توكس المهلايا ذو الاثنين اذا مضبرن دعني غاس ولا ما تخدم في كي ظرف انك تغاض الحال ذاك تقول انك زمر تشما ولا البيرون جي اس كا غاس تخدم انك وثلاثه ثمان سنين او يفعل كمال الصمد تمغلي غينيش تشينيا يمكن الصمد انك يتعانى تمغلي كينا لاتيتود كي فرانسيس اني شدن تربعتنا انت ماكيس مازما الدنيا تقسيكي فرانسيس يكون من وقال هاتو تمشي مليح تقبيليف ولا نديك سناتاسيك من جي اس كا l'équipe qui s'oppose à la direction actuelle de la GSK entre en scène en menaçant même d'entrer de force au bureau de la GSK, même si la justice ne va pas trancher en leur faveur. Comment tu expliques à Kamel cette attitude dangereuse qui concerne notre club identitaire, la GSK? Rachid, justement, franchement, bon, j'interviens, je suis dans le domaine politique. Mais militaire de GSK, GSK, c'est un club identitaire, donc il est chaud il fait servir. Donc, je vais essayer d'analyser, c'est-à-dire d'essayer de faire ces mots liés. Il y a les dessous des cartes, il y a فرن وضهدرنا وإذا كني نسعى نشر نمو نبغى نديستغلي لا ديريكسيون اكتويال. كنا فرانشمون جيتي شوكي اسمي زريغ شرا لي فيديو واذا كني لان اذا كني لي بوتشي ساكني نبغى اديوغالي وكنا تخلقنا لي بروبليم الكلوب جي اس كا خاطر ملي ديسيكيون يمكن ولا بلي سي ان بيلون بوزيتيف جو با يوشو مازال عاد انت تغالن اون ديري تقلص سي اون اوبسيسيون مالاديف الهلاك يوكلنا دسن الحكمنا الور كو نهني لان الحكم دوبوي دي زاني وكراو دوين الفايده الكلوب جي اس كا واذا كني لان جان الكلوب جي اس كا تلعب لا ريليغاسيون زكاس مدي وسام الله لون 2018 ليكيب بيس الواحد عبود ثورة كان يكشم كمال عبد السلام سدر لويكي لان دي زوم دي مدانن دي ريازن لان شدن الفوتبول دونك اميدلي ذي مدانن لان سنن دا شود امكتدون شلوفان نشدن الفوتبول دونك زعما داني غير رشيد باللي ريالمون او فون دويلا كني لا ماشي وتحب لنا راه جي اس كا خاطر ساعات دي زاري بونسي لو كانت نجعل ثورة il y a de mauvais scores لو كانت نجعل باغ اكزومبل بيلون فريمون نيجاتيف لو كان جي اس كا تلعب لا ريليغاسيون pendant une dizaine d'années جي اس كا تلعب ريليغاسيون ثورة avec la nouvelle direction لعب لي بريمير رول وهي ذاك اللي مازال عند الدوغالون يوكل الصغلين لا نوفيل ديريكسيون alors qu'ils sont dans la bonne direction. Donc c'est pour ça justement كاين رشيد ولغ باللي هذاك الى قيون الصخبار زمرسناني لي سيبورتير كانوا كيتحبين جي اس كا باللي سقيت دايرن ايمنزن يوكل justement d'éviter le dérapage d'éviter تشمل جي اس كا دون سيت زون دو توربولونس اللي تراشد
خاطر ماشي الحاجه ندي قبل يوم parce que GSK c'est un club identitaire, c'est un club qui n'est pas comme les autres et c'est pour ça justement هذاك personnellement en tant que supporter aussi de la GSK je me révolte et ونقبل غير التاس une autre équipe ou destituer la direction actuelle qui est sur la bonne voie. Personnellement, je militerai de toutes mes forces et la direction actuelle atqim et les Poutchakni, ils ne vont pas mettre le pied que la GSK à khatar douhi dak nilan ndibghani oui GSK ithwari. Aka Rachid, je vous donner à peu près et usqsi kam zwer. ثاني ميرسا كمال تحصيل ويسين ثوران ذا شو قلنا فلانا وكنا نخدم وكنا انسب هذاك كي اس كان في كيف غنمسيو الدن ولا سورتو وكنا نسب هذا ثاني منقى لي كونفلي من نورنا كي تيلين ذيكس ذا شكينا هات يزبغنا دي الصور جي اس كا المحال اوسو بوينس ملي تكمل السواعه كاكين يعني ما توالد كاكين تحواش نار البيلون كي تكون جي اس كا الملائكه انتو غام داير الصراحه واش نتد كمال قريب تكوين تاخذوش نفريق لا كاب لي فيس شامبيون دارني تكوين تاخذوش تمرونت سي لا ليغ تمرونت في سقان قبيليس دونك تاخذوش تمرونت اكن داني تكون دمكان نعم ذاك ويس خمسه ذي في الغوغان الجزائر دارني سنيك واش ساكياك ولا باللي تود ساينس تسيني يفازن تاع une meilleure organisation du club ونجي ولا نشتكي هذا شعلايا سي ثلاثني نخالف محي الدين هكذا زيبو تكون ولا غا تود ساكي لكن داغن ولا هذا كان الذيك نار لو سياج الكلوب يلدين هي اليون زعما هذاك من ذيك ثاني تاع ان بوتيك كني نوزون الحوايج تكون جي اس كا حتى دياوين تدريم في جي اس كا يعني يوت البنك راني يتبعنا جي اس كا وزو شكيان ورجين ولات ديال الكلوب نكون الجزائر داغني بلا ما نسو تغالين يكون وين السعاد السعايه جي اس كا على لا ريكوبيراسيون دي بيان دو كلوب وكيفاش كنا بنادم كان كاين كرا نولا ذا مينوث ذي تربع تكين جي اس كا لا دغا الملائكه قلنا كان تورا او يفنا كمال غدا فوسق سياكي تيداو داتيك نظن تيدينا فرنسي ساعات باش كي نفهم من تصدانيا que faudrait-il faire pour protéger la GSK en l'évitant des conflits qui pourraient mener le club à sa décadence et pourquoi et pourtant à Kamal le bilan de la direction actuelle est positif vice-champion de la CAF Coupe de la Ligue 5e place dans le championnat et une meilleure organisation du club avec l'ouverture du siège du club, la boutique de la GSK, la récupération des biens du club, etc. Justement, Rachid Mellal et son équipe font la responsabilité de récupérer le club dans des conditions catastrophiques. Ils ont eu le courage d'abord de sauver le club de la relégation et juste la deuxième année, normalement, il a devenu champion d'Algérie. Le Kalmachid, le complot Nilan, hier le CSC, واحد الكلوب اللي مشوار بين مال دويس منا من يلعب نكن اني جيسكا تروح حصل الشامبيونات parce que justement il y a eu un match qui est joué d'avance. Il y a un complot, donc un match joué d'avance et sur le championnat et la GSK. Ou Darant, justement, à Rachid, parmi les bilans d'Arant, même si c'est vrai, il n'est pas encore entamé officiellement, mais prochainement, GSK pourrait avoir son école de formation. Ou Darant, GSK, il s'est doté de sa radio. Je ne l'ai pas entendu, mais il y a un club algérien, Nissan, une radio du club. Je ne pense pas. Justement, Rachid, parmi les solutions qu'il faut justement pour contrecarrer la manipulation d'un certain nombre de faux, de pseudo-supporters
il a justement faire le renforcement et élaborer une meilleure stratégie communicative pour détruire ses ennemis de la GSK parce qu'ils travaillent dans la manipulation, parce qu'ils travaillent dans la propagande. Donc, c'est pour ça, justement, GSK, il a ça trouve vers je pourrais dire, vers une véritable politique de la communication. Il se casse sa télévision. Il faut donc y aller vers une meilleure politique de marketing et afin justement de déjouer et d'éviter à ce que certains supporters naïfs, des supporters guinéens, ils peuvent être manipulés par ces putschistes, par ces gens-là qui croyaient défendre l'intérêt GSK alors qu'ils sont là pour défendre l'intérêt personnel. Ils n'ont rien fait pour la GSK. Les actionnaires 30 millions, مازال عادنت بغان هاد التفنونطاج جي اس كا الور كاسا جي اس كا يويد تسالي الكابيتاليست pour pouvoir exclure ces pseudo actionnaires خاطر ملي دير لي يوان déjà un faux départ اني le capital de la GSK il a été gonflé وكن le CSA aura l'actionnaire majoritaire, il faut revoir par rapport à ce texte-là. Je pense qu'il y a vers une véritable révolution par rapport au club, par rapport au statut et pour mettre fin justement à ce genre de conflit. Mais j'insiste sur la nécessité d'y aller en urgence vers une véritable politique communicative. L'installation, la radio, il est bonne. Maintenant, il faut passer à la télévision parce que les médias lourds, c'est important. GSK doit être doté de sa télévision pour pouvoir réellement, au fond, faire barrage à la propagande de ces putschistes, de ces gens-là qui n'ont pas l'intérêt de la GSK au-dessus, réellement, au fond, d'Oron, les intérêts personnels. Parce qu'actuellement, pour moi, la direction est sur la bonne voie. Pourquoi tu viens, dans le contexte actuel, perturber? Ça veut dire, GSK, il n'est pas ta priorité. Ce sont tes intérêts personnels qui priment. Donc, c'est pour ça que, justement, les supporters de la GSK, et oui, d'être vraiment vigilants, d'être avec la direction actuelle et d'empêcher ces putschistes de revenir réellement à la charge parce qu'ils vont mener le club vers la dérive. Parce qu'ils veulent lui enlever sa véritable identité. Et ce sont, pour moi, oui, GSK, le club identitaire, l'identité, ونبغى راه جي اس كا تيلي تسعول عقليا معتو دونك غادي فهميون دا شو اللي معناس صافي دير ويه داكني سعى ليديولوجي تقرب يودابون للجزائر اي سي بور سا جوستومون لان ويه داكني لان يكثم يوكل لا ديريكسيون اكتويل اتسغلين اخاطر ils ne sont pas d'accord avec la vision actuelle اني جي اس كا تقلد réellement au fond un club identitaire, et il s'identifie, il se distingue par rapport à d'autres clubs. GSK, c'est un club anodin, c'est un club anonyme, c'est un club quelconque. Est-ce que c'est son identité? GSK a son identité, et c'est pour ça justement les véritables supporters de GSK et oui, un barrage par rapport à ces putschistes-là qui veulent créer des problèmes. Alors qu'ils n'ont rien à voir avec réellement, au fond, les intérêts de la GSK. Ce qui leur intéresse, c'est leur intérêt personnel. Ils ont lâché GSK dans le moment difficile. Ils ont échoué dans leur gestion il y a des années. Alors, Amkhansen, Machik GSK, Amkhansen Balakilan, la justice, parce qu'il fallait faire de bilan depuis 2010. Et oui, juste le bilan l'audit depuis 2018. Et l'audit depuis 2010, depuis l'installation de la pseudo-professionnalisation du football algérien, réellement, au fond, n'a rien de professionnel. Hein, c'est un petit peu, il y a une attraction, le football de certains qui n'ont rien à voir. Des affaires, justement, il y a une véritable audit du GSK.
لا نخير لا ديو فيما نسن derrière les barreaux خاطر il y a de mauvaise gestion, il y a peut-être des détournements, il y a pas بالك لان اطاس نغبلان نيلان اذا هذا كيكذن سي بور سا بغا يدقلن بغا يفاصن justement leur mauvaise gestion avant. Donc c'est pour ça justement Rachid اش تقول كاين il y a deux volets. Il y a l'implication du véritable supporter pour faire barrage Lakni. Et deuxièmement, GSK Toura, je lance un appel. Et la direction actuelle, il faut qu'elle installe au plus vite possible une télévision du club pour pouvoir réellement, au fond, faire intervenir dans cette télévision de véritables gens responsables, de véritables professionnels de la communication pour déconstruire toutes leurs manipulations. Sur la manipulation. Et aussi, j'ai vu l'intervention de l'avocat de la GSK. إلا ويداك نيلا نخدم لا بروباغوند ويداك يسكت ديبن ويداك يتاكيون خدم لا ديفاماسيون et ويدي حاسبن par rapport à leur acte. Donc c'est pour ça justement aussi sur le plan juridique il ويد réellement au fond شرا ويداك نيلان يخدم لا بروباغوند يدي كيف الأخبارات نولي لا يويد اد حسبن. Voilà Rachid داش زمري دانيغ soumettant quelques points urgents pour faire barrage et oui des Pouchiseki. كان مير كمال سيد ذو الأقرار ويوفان جي اف كا درنو كان صنفار التلفزيون اشكون ثورا لي غران كلوب دو لا بلانيت يقص عن تلفزيونات ريال مدريد برشلونة دي مديات كان جي اف كا سي ان غران كلوب مونديال إلا قد يسعون التلفزيون يوكلني هات ديجا راديو غطاس يعني خدمن مشى توغار ويذ يتوالين ولا ويذ يسلن نا ويذ يقارن تكين يتيلاوث لا رياليتي نتوها غاسو لما كمال كنت صغير تيكيو 5 ديما تقيم ثما جي اس كا تلملاكي نتوها يال المهله غادي يسند غزات يلحون كوبريد نتقبليت تيكيو 5 تيلي غير ثماس يمدو ضرب ولكن تغامسا كمال ضرب تغامسا لي ميديا اون جينيرال ماذا راديو تلفزيون نوغال سقسير نكاروينو او في غامسا جوستومون نولا كيوت نتغامسا كي نتموت للجزائر غلي دو سنه كي عطاس ابل الكلوب كينا وتاع بعد كي نجياسكا او يوفنا كمال عطي تصمد ايواش Rachid, justement, il a pris position contre Mellal. لأن بغانا دعاونن يوكن أدقلن لي بوتشيسي داكني أدقفن جيسكا خاطر لا une certaine presse ساعات لا نتري ما تشيل واحد لا ديريكسيون اكتويال خاطر لا ديريكسيون اكتويال تخدم الخدمات تيني لان il ne veut pas qu'il y ait de conflit d'intérêt خاطر اللام شنو ويديك نتغامسه des journalistes en même temps des managers des agents de joueurs etc ça a l'intérêt donc c'est pour ça justement que Mellal et son équipe ne sont pas d'accord avec ce genre de choses. Donc c'est pour ça justement Widek Nilan, les journalistes Nilan justement, et d'ailleurs la dernière rencontre, la presse, la conférence de presse, la GSK, la direction avec la presse, là ça m'a boycotté à Khatar Nzarab Mellal et il n'a pas voulu répondre par exemple à la veille de la finale de la coupe d'ACAF. Il a refusé de répondre à la presse, à soi-disant, voilà, on va te boycotter. Mais réellement, au fond, il y a certains journalistes, même de l'Aqbayel, qui sont contre la direction actuelle. Ils ont tissé des relations, manipulations, pour faire ce genre de, soi-disant, de propagande, de pression, pour soi-disant discréditer la direction actuelle. Et à chaque fois, l'intérêt journal, justement, le sport, نزار خدم dans la une toujours GSK. C'est-à-dire qu'il y a des conflits dans certains clubs. Jamais هضرنا نغادي نخدم في les articles, mais GSK toujours التوفت خدمت à la une
pour dire il y a la guerre, il y a etc. pour pouvoir créer justement cette turbulence et pour déstabiliser, on peut dire, le club, et en même temps manipuler, je pourrais dire, manipuler les supporters de la GSK. Et c'est pour ça que nous avons arraché TQ5. Moi, personnellement, en tant qu'intervenant de TQ5, on prend position clairement avec la direction actuelle parce que nous aurons notre conscience, nous aurons la direction actuelle est sur la bonne voie. On l'assume. Moi, personnellement, en tant que supporter de la GSK, je suis satisfait par le travail de la direction. Il peut y avoir beaucoup de choses à faire, oui, mais il faut les laisser travailler. Mais oui, je n'ai pas confiance en eux. Ils veulent changer l'identité du club. Ce sont des gens, pour moi, que je suspecte qui sont proches du pouvoir, des relais du pouvoir. Donc, il n'est pas question de les accepter. Moi, personnellement, je militerai contre le club. Parce que ils vont changer l'identité du club. Il sera plus GSK. Il sera un club anodin. C'est-à-dire un club comme les autres. Un qui n'a personnellement, je ne peux pas m'identifier. Vous allez les véritables supporters ne vont pas s'identifier par rapport à des intérêts personnels qui n'ont rien à voir avec les intérêts suprêmes de la GSK. Et c'est pour cela, moi personnellement, je militerai pour que la direction actuelle reste et pour que ces putschistes vont s'éloigner du club parce qu'ils n'ont rien à voir avec le football. Donc c'est pour ça justement, Arrached s'est relié par rapport à la presse parce que là, une certaine presse, il y a des conflits d'intérêts, ils sont plus dans la propagande, ils n'ont rien de professionnel. C'est un niveau très faible par rapport au journalisme, par rapport à leur, je pourrais dire, à leur éthique et par rapport à leur travail, ils n'ont rien de professionnel. Et c'est pour ça justement, d'accompagner la direction actuelle parce qu'il s'agit de l'avenir de la GSK, de son identité, et ils veulent en quelque sorte remettre en cause la dimension identitaire, la dimension, je pourrais dire, dimension, je pourrais dire politique, c'est-à-dire pas dans le sens politicien, mais la dimension politique dans le sens où GSK, Arrached, il véhicule une vision du monde, il véhicule des valeurs. Et les valeurs identitaires de GSK qui traduisent une vision moderne, il traduit cette, je pourrais dire, cette Kabylie, Kabylie laïque, Kabylie moderne, où il y a des dièses, autant qu'observateur, autant que supporter de la GSK, autant que Kabyle, jamais de نقبل الدس ويه ذاكني يوكن الدنغن جاسكا اسغن روحس ويه ذاكني ذي عداون جاسكا بغاني غنروح جاسكا بغانا سكسن روحس بغاني وين روحس دونك نكني jamais de نقبل. Et c'est pour ça justement les supporters يود الدلين السوتنين la direction actuelle qu'il y ait un véritable apport parce que ils peuvent être aidés par le régime يوكن la direction actuelle باش تيلي جاسكا وهذاكني بغاني وين جاسكا comme étant un instrument de manipulation au service du pouvoir. Il n'a rien compris. Donc, le problème au niveau de la GSK n'est pas seulement sportif, n'est pas une question de légitimité ou de légalité. Il y a un enjeu politique, c'est-à-dire le Brani Dawil Imdanen, وذاك نيلان بغاني وكن الديلين دي فاسن الديلين دي الرولي نتسرتيت نذابون الجزائر وهي ذاكني بغان وين نروح جاسكا هكا الرشيد باش زمري الدينير et c'est pour ça que là l'urgence et وكن on va soutenir la direction actuelle à خاطر il s'agit de l'âme de la GSK روح الجاسكا روح القبايليت روح التمزغه وهي ذاكني ذي عداول نسم alors نكني اديني ذي عداون
نعذون لام كابيل نروح نتقبل واذا كني نبغى نغن لام كابيل لام نتمزغه نكني ادني ذا عذاونز الميتا كمال ونزمي غادي نوقع نونش تاكير ذو القرار عندك القرار اي اس كنا لو كنا تصوحوا يا تروح تساذاون نيشن كاع يكتغاني من نحملن الدنيا بغانا تسوين سيف سيازير دونك هي كان النيض هل عقد المعقول تقيم كان on peut pas changer avec une Francis une équipe qui gagne donc une direction qui gagne qui a mené Sidina Francis qui a ramené beaucoup de résultats positifs je ne vois pas pourquoi la changer on la laisse jusqu'à Meila Youssed Ouattanda à وتكرر ان فغام رسول سلام ديما كان قيمن يجمع مع لي ريزولتا بوزيتيف مازال هاد نوغال جي اس كا ويسنها ميلا لي شوز دوفيان دو بلوس ان بلوس سو كومبليك هاد نوغال غوانش تاكي كاين بزاف ثقرا سلطه كاين نفكا يستكل تم زواموت ايونا كاين ودال الدومين سبورتيف ماشي ذا نقارو هذا اللي نوياض اسيا غرزات اسيا نمليل قطونا ماينوت نكريتيكا او ندير نكري كمال خيمه في ثالويت